Halo guys, jumpa lagi di Rahmat Agung Channel nih guys. Wah, onde-onde nih Rahmat Yanti baru tiba nih di tempat kanten sunat nih guys. Wow, warna ungu bajunya Rahmat Yanti. Jos tenan guys. Ayo lagi ngiping. Ya, seru sekali ngipingnya guys. Oh teman-teman, cantik dan ganteng sekali ondel-ondelnya. Channel Rahmat Agung Channel, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Ayo teman-teman. Bajunya warna ungu, keren sekali guys, cantik dan ganteng. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.